umano mulekito Mildred Mumanye uyo gotumanye buna chisukuru ao nigo kigendere kwe robaria ne chisukuru cyoboroso asama temwa na KCPE yara cyo cyaka tariki 2023 omutenyego komino moroboti rwa senchira yobekirano amatemwa amanene y'omwakoyo ni gobono abereirange asebono aboroki wabekirasi kya 5 na 3 bealiganetie go cyaka kitariki 2023 omutenyo yoiga korengana no gwonchuka we kalenda ya masomo wetera oboroire bwa COVID-19 gatiye chisukuru cyoboroso kiria natarera imeye county ya Kisii nigo abateneri batebire buna baroboni go bealiganetie kegima ase amatemwa y'ekirasi kya 5 na 1 nabo igo ekirasi kya 5 na 3 tuyariganiria singenjo amatemu a KCPE a class 8 muno botambe tukuyarigania ogo tuyariganiria samatemu a grade 6 eyego chikokora amatemu amatangani omwaka oyo abana ba grade 6 nigo bale abana 34 na abana ba class 7 class 8 bale abana 30 abago chikokora amatemu igo tuyariganiria buya balimu bariganiria abana aba asenjere bwenerete na abana abambale ange ojokora matemu abo yo mwaka oyo ase chinga kecho omoteneri we skuru ya Olympic School sinigo atebire baroboni go bealiganetie motu yo moroberio OCBC ase aganirie aborokigwa abugoti wo gosomera ase chiskuru cyabo ase junior secondary 5 na 1 ande ntorita yare kugenda na barabo segereria 5 na 2 ayeto gatebaga sengenjo twarosiri birasi na twarosiri kinyomba bune cha science kirayigotumeka bune cha laboratory ande ndanda kolemero birende menge iyo kwaro kirende nga ntoreta yare kugendera n'abana abaito boigo aboroki wabekirasi kya 5 na 3 nigo bateba mpakorete omokya na boigo asebaganirie aboroki babo amaya. Nimejiandaa vilivyo ili niende katika shule ya Alliance High School. Nimekuwa nikitia bidii masomoni nikisoma kule ambako sikuwa nimeelewa, na pia nimekuwa nikitenga muda wangu kando ili niweze kuwa na mwalimu pamoja na aweze kunisaidia. And I feel like my teachers are to be thanked because they have been with us, they have been sticking with us where we have not been understanding. They have been devoting their time and helping us so that we can excel more. So I would like to thank my teachers, and I hope that they keep up and help the following candidates. They can also take the same footsteps that we have already taken. Ngoripoteria egataseni kya Ndizi TV, elitaliane Mildred Mumanye.